Ey məktəbim, ömür uşağım, sil yaşlıqның en güzel uşağı. Əyyə, əti-əni, tuvan yurt, bolacaq, məktəb, bu sözlərdə kişi yüreğinin en türündə yanaşa yürüdürüz. Onlar çıtırmışındağı en isterikli hem küngüllü olaylarda takip ederler. Birek de bolacaq hem məktəb sözləri küngüllün en diren sondığına sağlanıp koyulgan. Hem ömür boyu bu yıllarda yaptığı hatireleri sağlanıp iske alar. Mektep yılları, vacayip yıllar, Sabah rayona, İzne, Urta Mektebi. 90 yıldan beri de her bir deniminde kızık sunuşan balalar. Onların ustazları, okutuşular aşkına gider. Aşışlar şatlığın duyarlar. Yamalıkka umdulup üzerinde yükseltirge, hem dostlaşırlar ilerlerge aşkınalar. Vakit bitti uzar. Vasırlar öte. Ama hamanda hizmetlerin bir derselerinde ölçek bulmaytırgan kişiler kalar. Nep binalar, şiksiz seyretken gözlerin dolusunca, balalarga bir seyretine ile. Bu kişilerin vadi hem tırnak isim bilen okutuşu bir atıyorlar. Emekler ise özünün tarihini kadirlep saklayı. Okutuşuların hürmetli. Tamamlap çıkan okuşuları bilen gururlanan. Bugün biri de ömrün boğalarından ömür isimlengen bu uçraşu kişisi, şuşu mektepler bilen beyli hadireler, isterikler kişisi bulsun ali. Ey, bizde bugün ilk izgi hınar yerlerinde başlanan iskitmiş uçraşu. Ama isterikli yılda okutuşular hem ustazlar yılında uyuşturuldu. Bugünkü bayram günü, bugünkü bayram günü bile barşamızı da ihlas gününden kutluyoruz. Yırak aralarını yakın edip gelgeniniz için biz sizge şiksiz rahmetli. Barınızga da isenlik sağlık, tanışlık, eminlik, o yaz gökyüzü, ailelerinizde mutluluk, bəxet dileriz. Hazır, uçraşu kişisinin tantanada aşık ciberu için sizine mektebimiz direktörü İbadullin Zülfet Kuvatov'una biliriz. Hayırlı gün, hürmetli ustazlarımız, kelgan konaklar, okutuşular. Bugündük ruhlandırılmış momentlar İzne Mektebi'nde biz indi bu şaraba hayranlar hazırlandık. Büyük köpküne arxivlarda işlerge to'g'ri keldi, muzeylarda ishlarga to'g'ri keldi, xatir sandiqlarini yangidan so'tib jiyarga to'g'ri keldi. Murojaat etdik endi biz veteran o'qituvchilarimizga da. Bu shoraba bizning endi chaqirilgan edi 156 kishi. Endi shuni bugungi kunda 100i shu zalda o'tiradi. Büyük zo'r rahmat barimizga da vaqt topib, shu qiziqli, mashaqqatli turmushda vaqt topib, shu Izne o'rta maktabine kela olishimiz uchun men o'ylayman, siz boringizda tilab kelgansizlar. Bugun bunda kelgach, o'zingizning yaxshi xotiralaringizni yang'artirsiz. Kimlardir endi o'zining maktab shunda tushgan yangiliklarni topib bilir, o'qituvchilardan so'rab, bu butunusida ona aytib ta'tillar o'qituvchilar qilgan shunda. Hem şulay endi bizning bugungi kunda shu taraf o'qituvchilar kollektivina da o'zingizning tilaklaringizni, kengashlaringizni berasiz. Ham bu o'yinga kishimizning bir ishlikli ham foydali bo'lib ishonib qolib, ham kishini ochiq deb bildiraman. Bu sözge ko'pmi ma'no solingan. O'tganlarni unutmaslik, bundan bunga maturiyatga yetib suylarlik bo'lib qolirga tiyиш. Mektep tarixini bilu bizning uchun zo'r g'ururli bu. Izne Urta Mektebining de qiziqli, boy tarixi var. Izne oğlunda bilim bölümünden 90 yıllar ilk başlangan. 1932 yılda Alkos Presidentleri Ahunjanov Mübarek okutuşu Galiyev Salih'in tanışlığı bilen avul ortasında 4 klaslı mektep salınat. 1940 yılda İzne'de 7 yıllık mektep uyuşturulan. Birinci direktör edip Şemsettinov Şafi bilgilerine. Okutuşu bulup Şemsettinova Münevvere, Abdullina Fezeher, Akna Paradan, Yakşımı Yaman'dan buyruğa iletişçi kılsınçılık. Kişinin en matur istekleri, en gizli hıyalları, en birinci şartlı kullanışları onun bala şah hem üsmer çöğları bilen belirgen.
Менә шушы матур истәлекләр арасында шактый зур урынны мәктәп бусагасын атлап кергән көннән алып, зур тормышка озатып, соңгы кыңгырау чыңган көнгә кадәр бала белән һәр чак янәшәдә. Укытучы атлый. Ул аны белем дөньясына алып керә, хезмәтне һәм иҗат шатлыгын тоярга өйрәтә, фикерләү сәләтен үстерә, дөньяга карашын формалаштыра, аңардан шәхес тәрбияләүгә бөтен көчен куя. Хәзер укучыларыбызның матур биюләре бүгенге бәйрәм бүләге булып яңгырасын. Сез, безнең кадерле кунакларыбыз, 2011 елларда Галиев Азат Гыйльмуллович, 2011-2013 елларда Капитонова Гөлназ Кадировна, 2013-2019 елларда Шаймарданов Айнур Нургалиевич җитәкчелек итте. Һәм эстафетаны бүгенге көндәге мәктәбебез директоры Рибатуллин Зөлфәр Куатовичка тапшырды. Бу чорларда укытучылар һәм укучылар коллективы заманча технологияләр кулланып, яңадан-яңа үрләр яулый. Төрле югарылыктагы бәйгеләрдә, фән олимпиадаларында җиңү яулап, мәктәбебез, районыбыз, республикада бузданын югары күтәрде. Хөрмәтле директорларыбыз, әйдәгез, шул елларга әйләнеп кайтыйк әле. Күңелегез сандыгында нинди истәлекләр ята? Хөрмәтле устазларыбыз, мөхтәрәм кунакларыбыз, хезмәттәшләр, рөхсәт итегез һәрберегезне бүгенге шушы укытучылар һәм устазлар елы уңаеннан итеп матур итеп билгеләп үтә торган очрашу кичәсе һәм бүгеннән шушы олы бәйрәм белән сезне рөхсәт итеп бәйрәм итәргә. Барыгызга да исәнлек саулык, алдагы көндә дә матур итеп шушы эшләргә аралашып, үткән итеп яшәргә насыйп булсын. Инде мин үзем нәрсә дип әйтим икән? Инде теге хайранга уяндым, но мәләкәттәге вакытны азмый беләм. Тарихны базарга инде. Үзем бит инде шушы җирләрдәге һәм бу мәктәпнең ачылу көненнән башлап 1-нче класска укырга кергән 84 елны 1-нче класска инде 95-тә бетереп чыктык. Аннан соң инде Казан дәүләт педагогика университетында укып чыкканнан соң шушы мәктәптә хезмәт юлымны башлап җибәрдем. Нәрсә дип әйтим икән? Мин теге кыскача әйткәндә, укытучы булып эшләү уйлап та караган хезмәтем түгел иде. Башка планнар, башка хыяллар белән яшисең икән ул мәктәптә. Әмма ләкин Аллаһның биргән бер нигъмәте булып, сиңа сайлаган юл, шулай үзеннән-үзе сине этеп кертеп җибәрә икән инде. Кереп киткәнемдә сизмәдем һәм гомумән алганда, инде ул 2002 елда шушы мәктәптә директор вазифасын башкару минем өчен күптән төшкән бер фантастика булды. Мин аны хәзер дә уйлыйм, авызына бер миячтан, Аллаһ Тәгалә бирә икән. Капкачын шуның шикелле шушы 9 ел гомерне шушы мәктәптә, шушында инде безнең устазларыбыз күбегез белән бергә эшләргә якын күрәләр. Менә хәзерге көндә дә Аллаһка шөкер эшләп киләбез. Матур итеп эшләргә ясалган көндә дә инде сүзне алайга касып әйтәсем килми. Инде минем әйтәсем килә үзем эшләгән чорда барлык шушы устазларга, коллегаларга, хезмәттәшләргә башында бик зур рәхмәт. Аңлап, бик матур итеп бер үлкән коллектив булып тырышып эшләдек. Шәт инде ни булмагандыр. Кызыллык китерергә киткән вакыт чыгып мин мәктәпкә кире кайтармын дип төштән дә уйламаган вакыты, ләкин язмыш тормыш тирәлегенә мәктәп системасына кире кайттым, аннан соң үземне мәктәпкә калып итеп алдым. Бу коллективка кереп китү өчен рәхәт булды. Мин май беренче шушы Гыйльмулловичның, Шахвалиевичның туплаган, җыйнаган, эшкалган укытучылары коллектив аркасында дип уйлыйм. Бер генә пример. Иң беренче иттереп мин кереп киттем дәрескә, Шахвалиевичка дәрәҗәле, стажлы, опытлы директорлар булып эшләгән дип дәрес иң беренче шуңа пример. Һәрберсен чагыштырып карап бирә башлыйсың, бит анализдәсең, күзәтәсең. Ondan sonra kirlap para vereyim, onda bir kişi saat da sanmamı, günler mi, tünler mi, bütün kişi işliyor. Öyle yanısından kayıp gidelim, saat 5 doğanda ile inşallah parasını kayıp gideriz. Naydan sorundan kayıp gidelim, neyden koytarız inşallah parasını gidelim. Bunda eğitilmeyen isimler de var, bütün kişi şuna işliyor. Mene bu, Azat Gıylmullovичның, Али Шафариевичның жинан, toplagan, bir sürekli bir көрсәткән коллективы. Мен шулай җиңел кіріп кеттім. Қари, эшли башлагач, мындай укытучылар матур икән, монда балалар да шундый икән.
Bütün üstüne neticeye, indi de olsa dereceye җитәрлек укыйлар, эшлиләр, тырышалар һәм бу бөтен җирдә күренә. Хуҗалык тарафыннан да, тәртип мәктәптә, укыту тарафыннан да, ул вакытта инде безнең укытучылар белән рейтинг дигән бик көчле иде. Хәзер инде бу сүздән biz әзрәк читкә киттек, мониторинг дип атыйбыз, без моны әзрәк яшердек, рейтинг дигән сүзне мониторинг дип атыйбыз. Рейтингта без түбәнрәк дәрәҗәдә идек башта, аннан соң без югары дәрәҗә беренче өчлеккә кердек, гаиләне хәтерләсәгез. Менә шулай итеп, балалар да, техник хезмәткәрләр дә, укытучылар да монда бердәм булып, тату булып, дус булып эшлиләр. Хәзер дә шулайдыр, чөнки бүгенге көндә дә Измә мәктәбенең дәрәҗәсе югарыда, аның исеме гел яңгырап тора. Бу хәзер инде Айнур Нургалиевичның, бүгенге көндә Зөлфәт Ватовичның хезмәте тырышлыгы. Рәхмәт. Менә шулай итеп, Азат Гыйльмановның сүзен кабатлыйм инде. Мин дә ничек киреп киткәнемне сизмичә дә калдым, шулай чыгып киткәнемне дә сизмичә калдым. Рәхмәт итеп якын итеп бирәсез, киткәч тә менә бүгенге бәйрәмгә дә мин якын итеп чакырдыгыз. Зөлфәт Ватович, көн саен язып киләсезме дип. Бу инде бүгенге көндә дә бергәбез дигәнне аңлата. Бу коллективтан да гел сизелә. Бүгенге көндә җитәкчелектән дә, мәктәпкә килеп керсәң дә, ушулар башка бер сүз әйтеп булмый, чөнки инде мәктәп иң беренче ул балаларның уңышы, бөтен хезмәте ул балаларга юнәлгән, балаларның өстендә уңышлары күп, дәрәҗәләре күп, җиңүләре күп. Шулай дәвам итегез. Исән сау. Хәерле көн, хөрмәтле галимнәр, хөрмәтле кунаклар. Чынлап та бүген шатланып, сөенеп килдем. Кабаттан бергә эшләгән коллегалар, дуслар белән күрешергә, аралашырга дип бик матур бәйрәм, бик зур рәхмәт чакыруыгызга, бик зур рәхмәт шундый бәйрәм оештыруыгызга. Мин гел әйтеп киләм инде, менә шушы Измәдә эшләгән чор минем тормышымда иң якты хатирәләр булып саклана, иң матур вакытлар. Килгәндә әлбәттә бик шикләнеп, укып килгән идем, әлеге мәктәпкә эшкә. Беренчедән тәҗрибә бик аз иде, икенчедән мин гел уйлыйм, менә бу Измә якларында, Идәбәр якларында усал кешеләр яши дип, шуңа күрә укып кына килгән идем, ләкин шикләрем минем акланмады, Аллага шөкер, бик матур эшләдек менә шушы 7 ел дәвамында. Беренчедән әлбәттә мен коллектив бик нык ярдәм итте, килеп керүгә, кирәк вакытта киңәшен дә бирделәр, кирәк вакытта ярдәм итәләр. Бер кешене артыннан куып, бер кешене өйрәтеп, ачуланып йөрүсе булмады. Һәр кеше үз урынында, үз хезмәтен тиешенчә итеп башкара. Бик зур рәхмәт, көчле коллектив, бердәм коллектив һәм һәрбер җитәкченең бәхетедер инде ул үзгәреп кергән коллектив. Менә шундай команда дип әйтим инде, күп еллар бергә берничә генә кеше менә килде, китте, кемнәр ялгыз ятып, бер кеше декретка китте, шул коллектив белән дус, тату һәм озак еллар бергә эшләдек. Бик зур мероприятиеләр үткәрдек, ремонтлар үткәрдек бергә, көне буе, җәй буе балчык ташыдык, мебель ташыдык. Менә бик зур рәхмәт, бер кеше дә булдыра алмыйм, эшләмим, килмим дип әйтмәде. Зур мероприятиеләр үткәрдек бергә бердәм булып, барысы да матур гына килеп чыкты, уңышлы килеп чыкты шикелле. Күпмедер уңышларыбыз да булды, уңышсызлыкларны искә төшереп торасы килмәй, бергә матур эшләдек бик коллективка. Икенчедән әйтәсе килә минем менә җирлектә монда бик күп оешмалар, садиклар, клублар, алар белән бик матур, кирәк вакытта без аларга килдек, кирәк вакытта алар безгә килделәр. Беркайчан да бер-беребез белән ачуланышып, тавыш күтәреп йөрмәдек, матур гына бер-беребезгә ярдәмләшеп эшләдек. Һәм шулай җирлектәге оешма җитәкчеләренә, бу предприятие җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Тагын бер безнең ветераннарыбыз Резуан Гыйльфанович һәм Илдус Исламович, алар кирәк вакытта шелтәләп тә алалар, кирәк вакытта киңәшләрен дә бирделәр һәрвакыт. Һәм беркайчан да борып чыгармадылар. Менә Райнур Гыйльфанович, Алмаз Зубарович, Амир Разитович, алар белән шулай дус булып, аралашып, бергә киңәшләшеп эшләдек. Һәм аларның ярдәме менә мәктәп өчен, башка оешмалар өчен санап бетергесез. Бик зур рәхмәт сезгә эшегездә, анда зур уңышлар теләп каласы килә. Шулай менә авыл халкы усал дип тоела дип әйткән идем. Шушы эшләү дәврендә бер генә кешенең дә килеп нәрсәдер давалап йөргәне булмады. Мин монда уйлыйм инде, безнең менә ветераннар, Вали Шапалевич, Илнур абыйлар, Әминә апалар, Мәдинә апалар, Рима апалар һәм башка бик күп ветераннар шулай
коллективның авыл халкы алдында хөрмәте шундай зур булган дип һәм менә аларга мәктәпкә карата хөрмәте шулкадәр зур иде. Менә без эшләгән чорда хәзер дә шулай бирәләр. Алар һәрвакыт безнең ярдәмчеләр. Барыбызга да сау сәламәтлек телим. Мин инде шушы менә әйтеп кителде. Әти 7 еллык мәктәпкә нигез салучыларның берсе булган. Шушы мәктәптә белем алдым. Барыбыз да шушы мәктәптә белем алдык. Мәктәпне битергәннән соң, югары белем алганнан соң яңадан шушы мәктәпкә кайттым. Монда эшләүем белән мин бик горурланам. 9 ел бик дуслыклы булып эшләдек менә монда иптәшләребез белән. Бик күңелле чаралар үткәрдек. Лыжаларда чыгадыр, бер вакытыбызны да бушка уздырмадык. Бик күңелле. Тырышып белем бирергә тырыштык балаларга. Менә укып чыккан укучыларыбыз да хәзерге вакытта төрле тармакларда әйбәт кенә эшләп дәвам итәләр. Шушы бәйрәмгә чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Яңадан да барыгызга да зур уңышлар, сәламәтлек телим. Хәерле көн. Барыгызга да хөрмәтле укытучылар коллективы инде бергә эшләүче укытучылар коллективы. Мин үзем инде мәгариф бүлегендә эшләсәм дә бер аягымда дигән шикелле барыбер Эзем мәктәбе коллективы белән аралашып торабыз бит әле. Дәресләрем бар, монда укытам. Мондый бәйрәмдә безнең гаиләбезне искә алып китүегез өчен бик зур рәхмәт. Чыннан да без инде үсербез икән дип андый булмады инде безнең теге әти укытучы булып эшләгәч без теге мәктәптә укытучылар коллективына шундый хөрмәт итеп әти өйдә әйтә торган иде инде. Шуңа күрә үзара белән без теге бәләкәй вакытта аны үзара мен үскәч Венера Александровна булган дип гафу итегез. Мин инде ничектер шулай калгандыр инде. Римма Асхатовна булам дип уйнадырып уйнаганда ул вакытта әле без теге ул укытучылар безгә килмәгән булсалар да менә әти аларны шулай хөрмәт итеп зурлап өйдә әйткән булгандыр инде күрәсең. Аннары соң чыннан да мин бик яратып укыдым үзем математика фәнен. Һәм шушы юлдан алып укытучы булып китүемнең төп сәбәпләре булып инде ул бит инде предметны гына яратасы түгел, укытучыны да яраткач китәсең бит инде. Шуңа күрә мин инде математика булып укытучы булып китүемнең төп ролем инде Рима апа дип уйлыйм инде. Ул шундай безгә ныклы белем бирде. Шуңа күрә һич кенә дәгән үземнең теге алган профессияма тугры булып үкенмичә рәхәт итеп эшләргә насыйп булды мәктәптә. Буның өчен инде мин укыткан белем биргән укытучыларыма, әти-әниемә бик зур рәхмәтләр. Hürmetli qonaqlar. Bugun ularda qarasag'iz, İzmir maktabi faoliyatida qoladigan shunday zo'r kun. Bu biz tarixiy kunda o'tiramiz. Bu tarix. Mesela video ekranlarda ko'p tarixiy voqealar bo'lyapti. Ko'p o'quvchilarimizdan yilib borishlarni ularning fotokachkalari. Men bir vaqt ekan, o'qituvchi o'z jamiyatni quruvchi, o'z jamiyatni quradi. O'qituvchiga birinchi bazli bilim kerak. Chunki o'sha bazli bilimi bilan o'quvchilar o'zining kelajagini biladi. Kimdir tuzuvchi bo'ladi, kimdir o'qituvchi bo'ladi, kimdir arxitekt bo'ladi, kimdir jurnalist bo'ladi. Mana bularning barchasida negizida o'sha o'qituvchini yurishni ko'rsatadi. Onun bazli bilimi her kişiye yol sızar. Benim kuşa meydanda şakırgaç bir rahmet kızımın vakit direktörü sertifikatmışta şunu zorlar şakırgaç deyinde şunda onların günlerde bir şuşa mektep bilen benim kumilem arasında işte
Мен де көз алдына келтіремін. Бізді бірінші 1965 жылда біз шушы оғаш мектепте оқырға кірдік. Біздің анда парша алды Мензум апа. Мәрхум енді ол. Ол енді ұлы кіші еді, біздің отырға уақытта бар. Һәм міне біздің бірінші класста рус тілінен оқытты. Һәм жыр дәрісінен оқытуға келді. Қызыл мешелер шулай шебер бірге. Ол Марсель Хәлилұлы, Марсель Хәбирұлы Хәлимов. Мен Марсель абыйны шушы өзіме yoluma шақырам, басып тұрсын. Марсель абай. Һәм ул шыққан арада мында келесіз, Марсель абай, келегіз. Шенгенде іші мен оқушыларының мұнда барсында не yanımda көресін келе. Биыл біздің мектепті тамамлағанымызға 50 жыл болды. Bizden 8 yıllık mektebini tamamlağanға bizden klasına anladınız mı? 50 yıl yorta bası. İsmail'e. Hem bizden Kamil Sabitov bilen Zülfire Zaripova klastaşlarına gidiler. Yaklaştağıдағы Altın Balık restoranına. Hem Kamil Sabitov tüzedi klastaşlar grupası. Biz hazır bütün klastaşlarını barladık. Kimnin koyda ekanini bildik biz hazır. Kimnin koyda yaşayanını. Şuna göre men de meni aytdilar, men bunu shunday ishlar shuga boraman degach, fotolarni qo'ya boshladilar. Mana men bizni qatnashgan o'quvchilarni hozir o'zimning yonimga chaqiraman ham o'sha birga kartochka tushib, o'sha siz bilim bergan o'quvchilarga sizni ko'rsatasiz keladi. Bizning o'rta maktabi, G'urur maktabi, municipal budjet umumiy учреждение коллективini Россия Federatsiya Prezidentining 2022 yilning 20-iyundagi ukazı negizida pedagog ham ustaziyalar deb e'lon etilgan 2023 yil oxiriga yaqinlashadi. Jamiyat o'qituvchiga har vaqt hunariy ham shaxsiy talablarni eng yuqorisi qo'yda ham qo'llashadi. Chunki sizning ishlangan natijasi o'sha yosh buvinning kelajagida tugul, umuman shaylada baylangan. Shunga ko'ra men sizning xizmatingizni davlat ishi eng ahamiyatlisi deb atar edim. Bugungi bolalarning yashashida, bolalarning necha yoshda bo'lishiga qaramasdan, qanday saylab yordam eta olurlar, buyrak tamamanlik, qadrla muhabbat uyata olurlar, bilimda ham darajali ustozlar bo'lib qaror. Bu yilda pedagog ham ustoz da o'qitish xonalariga qiziqishini orttiruv, maktablarga yuqori pedagogik bilimli yoshlarni ko'proq jalb etuydi. Sizning hammangizga salomatlik, o'ngishlar yo'ldosh bo'lsin, maqtovli xizmatingizning natijasini quvonib, uzoq yillar eminlikda yashashingizni tilayman. Savol musiqa rayoni boshlig'i Reis Nuronovich Binnaxonov. Шатпыз, енді шақшан өзім, шоша жерлікті туым білен ғұрырланам, енді шоша жерліктің суын ішіп, шоша өзіміздің ізме мәктәбінде білім алу білен, енді бізге түп фундаментал білімні, тәрбияны шоша мәктәпті алдық. Енді шын мағынасында, бүгін қақыр кіші айтып кетей, шоша біздің легендар ұлтшыларымызға бек зор рахмет айтасым келе. Енді бүгінгі күндегі қатарда әрбірсінің енді математика оқытушы болсын, рус тілі оқытушы болсын, татар тілі оқытушысы, үш легендар оқытушы мектепте қалған енді ол. Үшлі директор Алишер Халиш и біздің Юнар абай. Енді әлі бүгінгі күнде дәген, әлі бір күнде іздеп таптым. Венер Александрының бізге орфография өткен дәфтәрін. Енді мына бүгін неше елларына жетекші болып жүрсектайын, шоша орфографияны Qo'rg'onda xizmatga chiqib turamiz. Bizda shin ko'ngildan rahmat aytazim keladi. Endi o'qib chiqdi institutlarda, endi Alloh shukr shu yillikda ishlaymiz. Endi maktab kuchli. Endi mana shu o'qituvchilarning endi aytib berilgan tarbiyasi endi shulay bizning yosh o'quvchilarimizda ko'rina bugungi kunda. Endi bu ko'rina endigina ekzamen olsak tag'in, endi olimpiada bo'lsin, sport bo'lsin, bunda butun yoqdadag'in izma maktabi deb har vaqtda aytib turadilar. Endi bu rayon ko'lamidagina tugul, respublika ko'lamida endi yerligimizdan, shu maktabimizdan bek ko'p o'quvchilar endi turli-turli yerlarda ishlaydilar, turli-turli yetakchilikda ishlaydilar. Endi bu
tüple şuşu çarabızının hizmeti dip göremeyi bunu. Indi alda günlerde degen 100 yıl gitmişe motor ettirip işlerge her biri bizge kulak tutunuşup sağ selamet bulup en mühimi biz uğraşma sizge. Hürmetli, türlü yıllarda okutkan okutuşlarımız, aminde öz ömürlerin şu okutuşluk işine bağışlanan muhterem hazır vakitte layıklı yolda bulan okutuşlarımız, rahmet sizge merşe koygan hizmetleriniz için indi özümüzge kelgen vakitte 2006 yılda biz şu mektepni tamamlap yukarı okuyatlarına kirdik. Bizni birinci günlerden karşı aldı, şurada oturabızın başlangıç. Seni okutuşları, alar indi bizge birinci harf tanıp, birinci sözler, birinci sonlar üretken bulsalar, indi 5. klasda kilip kirgeç şu mektepke belki gene malaylar, belki gene kızlar bulup kilip kirgen edik. Biz indi Binir Aleksanderovna karşı aldı, hem bizni o bir günge girmişi, bir günge tapşırmışı, özü bizini zaptı. Büyük rahmet. Indi biz şu okuyan yıllarda bizim Nihat Şafaliş direktörüydü vakitte, ondan sonra Yazır Yumuluş. Bu da bizim direktörümüz, şu iki muhterem direktörümüzün kanatı aslında şu muhterem okutuşlarımız bergen bilim bilen tüplü bilim alıp, terbiye alıp, şunday günge kelip jettik. Allah'a şükür, büyük rahmet sizge. Indi bizim matematika hakkında vakitte tüp fenlerine etip bitaminim. Bizim Yapa, Nurabay, Gönözöpa, biz birinci klas bulduk, yegi tapşırgan birinci bulduk, bizim aldağılar profili yeginekte, biz yegi berip çıkıp gittik mektepine, şu an kadar vakitte biz yegi hazırlayan, Rima pa bizni okutmadı, biz yegi hazırlayan vakitte repetisiyalara girdik, Ruski yazıkla bizim Binir Aleksanderovna okuttu, şulay buna Tatar tilinden Medine pa okutman idi, o indi bizim hazır merhuma fizkultur okutuşlarımız turamına как раз yaşlardan kelip paramında Alfred abini gördük bugün İnce apa, Alsu apa var mı? Var, Alsu apalarında biz kimi okutuşlarız. Büyük rahmet sizge, varsa içinde okutuşlarımız, tüple biliminiz için sizge esenlik sağlık, tilisekiyle şuşulay, matur, layıklı yolda bulganlarımız, matur gına şuşu farklılıkını öterge yazsın, sağ selamet buluruz, doğular hasreti görmegiz, dünyalar tinch bulup, köklerimiz halvaqt oyaz bulup, şunday mul tabınlar ardında birge matur etip, köngüllü beyrenlerine çırışıra yazsın. Rahmet barımızga. Hayırlıken, hürmetli okutuşlarımız, muhterem okutuşlarımız, şunday matur көркем beyram, ayırım gününü tegesiz beyram olmasa da şunday işraşu, именно şunday matur көркем işraşu, indi bir kişide bir taraf tügündür, barımızda köngüllerge ötüp kire. Foto suretlerge qarasak da şunda her bir kişine qarasak da bütün kişide barımızda bir-birimizge qadirli, barımızda bir-birimizge nechikdir mülayim, yılmayıp, yüzüne göre bir köngüllü bir mezgil dep aytira kerek. Indi birisini aytira kerek, bu sebepşi, şu beyramning sebepşisi indi il başlıklarımızga indi şunday okutuşlarına, ustozlarına, zorlarga degan ilan etildi. Bu indi qabat bir qat indi okutuşunun derecesini anlar için okutuşunun zorluğun, onun kıymetliligini anlar için bizge barlığın qabat bir ders dep aytira kerek indi şunday yetakchilik bo'lgandalar, şunday atmosfera, şunday ilimizning şunday tuturuqligini indigina aytgan situatsiyaga qaramasdan şunday bayramlar o'tkazibmiz, şunday tinish zaniyalarda, tinish binolarda o'tiribmiz. Endi o'zida tag'in bir qat bayram. Endi bugun degan o'zimizning do'st yigitlar bilan сөйләшкәндә degan bizning SVOda bo'lgan do'st yigitlar degan şunday yerga baram degach selam aytırapmışlar endi ana isimlari bizning yigitlar bilasiz. Şuna ko'ra endi siz bizning için bir qadrli, chunki biz sizning orqada formirovatsiya etgan, sizning orqada biz kishi bo'lgan, sizning xizmatingiz, sizning jimishingiz, sizning tarbiya ko'zligingiz ul biz endi sizning chiqarish rahmatlarimiz joyi chiqqanday qilib qolmadi yana. Şu işisine de, şu ala sebep işi buldu.
Bizning bilan bor ekan xizmatning shunday barajatli yerlari mo'jiza shekilli nishonlar ishida bizim 5 bola qizimizni jurtla ikki tarafni jurtla edib mana mo'jiza oldida qo'ydi. Endi qo'shilib biladigan yerga yashab yotalar. Shu ishchilikning birinchi tege ondan sonra undashlar qo'rqamiz. Mana menda bir mashaqqati bor. İlyasdan so'radik, men ham shu qaralmas bilan ish qilar ekan. U sırada ruxsatimga faktörni shotiratgan Albert boshladi. Diyopan ishda bu programmaga kiritasi durust programmalarga kiritib jiberdi. Raynur tamamladı. Mana shu ishchilikka mana shu darajada rahmatli rahmatlar o'qiydi. Mo'jiza yasab qo'ydilar ishisi. O'qituvchi qizning onaning ular rahmatlari sizga yap. Endi o buna men o'zim Isma maktabida o'qib, ondan so'ng 66 yilda Oshab pedagogika kollejida onda 4 yil bilim olgandan so'ng 70 yilda o'sha bizning maktabga qaytib, shundan so'ng endi 1 yil o'qigandan so'ng 2 yil Almaniyaga borib qaytib, ondan so'ng endi bizning maktabida fizika, matematika, informatika o'qituvchisi bo'lib, ham oxirgi yillarda biroz 15 yil zavush bo'lib ishlab olgandan so'ng, iplargina 60 yosh to'lgandan so'ng barchani qayinchilik so'rab dedik. Zayyorligi g'oriza yozdirib İşte mana bilasiz sizning milliy vaqtda ekanligingizni. O'zi yangi yil, o'zi shirik bitar, o'zi bütün narsalardan ekzaminlarga, olimpiadalarga hazırlıysiz. Bütün işleriniz bilgiler çıkarasınız var. Mana shunday vaqtda shushulaydi. 200 ga yaqin kishini jiya, rahmat shukrlari. Bizni qo'noq etganingiz, zo'rlagan uchun bek zo'r rahmat. Mening boshqa aytishim yo'q. Ishlaganda biz ishlab turishib ishlaydi. Sizlarning qolishingizsiz yoshlar, shusha ishlagan vaqtingizda salomatlik kelsin, tegizlaringizga tegizlik kelsin, tegiz bo'lmaganlarga yoshlarga eybat hurmatli o'qituvchilarimiz ham o'zimizni kollegalarimiz ham bugungi kungi kollegalar barimizni birinchi shartda Izma maktabi profsoyuz komiteti ismidan chin ko'ngildan yaqinlashib kelishi yangi bayramlardan tabrik etim. Alloh taolo sizga sog'lik, salomatlik, ishingizda, kimlar yo'lda materiallar, tinch turmushlar, bolalarimizni ilgiga turib, unuqlar şadlanıp, mağdur edip, Xuday bilganlarni tegizlikda, sog'liqda yasharga yazsin, ishlaringiz o'ng bo'lsin, yurgan yo'llaringiz umin bo'lsin deb tilaymiz. Ham endi bugungi shu biz uyushtirgan bayramga kelganimiz uchun lekin endi shu vaqtda tablet yurtimizda ko'ramiz. Hamma shunga qarab, Izma maktabida xizmat qilgan shogirdlarimizni hamma shu bugungi kechani esga olishda inshaalloh qoladi.
Hürmetli okuyucularımızın beğenmekleri tamamlayamam. İsteyenler kim peşindir bu indi. Çok kalmadı. Rahmet. Gençlerin bilsinlerinde hem ekseriye sizlerinin çok da hürmetli kendini tırnak kaytıp ıtırsınlar. Rahmet sizge, geç vaattirip, motor ittirip yaşarken nasip etsin. İddettirik balalarınızdan bu kalanda dil aşkışlara verip, unutkanları iskap sürüp bilmeyenlerinde dirip hayırlı bilimler algan bilimlerinin iyiliklerini görüge nasip etsin. Bizimizin her bir işinizde uğuşlarına erişip, işleyen işlerinizde ilgiligin görüp yaşarga nasip etsin. Bakıtlı olup, aldağı vakitte de kalay ışık aşkalap tırırgan nasip eylesin. Ya Rabbim Allah! Allah kızım şuşa, matır işte işlemşini, abi yapmaylarını katlap, şırlap da biliriz mi? Elbette. Haydi. Şırlap da biliriz.